Na pozvanie CF Moto sme prijali návštevu továrne v čínskom meste Hangzhou. V celej oblasti žije 6,4 milióna obyvateľov, čo je viac ako celé Slovensko. Mesto Hangzhou je niečo ako Silicon Valley v Amerike a svoje sídlo tu má napríklad spoločnosť Alibaba alebo centrála umelej inteligencie DeepSeek. My sme prišli podvečer a tak sme si užili vysvietené mesto. A áno, Číňania milujú svetlá a ledky, čo bolo vidieť aj na budovách, ale aj na svetelných podpisoch jednotlivých čínskych aut. Tak po príchode nás takto pekne privítali, no a dneska máme ešte o 8:00 malú party, alebo také posedenie aj s zástupcami CF Moto, takže ideme sa pozrieť, prezlačíme sa a osprchujeme a ideme na party. Pozdĺž celej diaľnice boli vysadené desiatky kilometrov ruží a my sa stretávame so značkami aut, ktoré bežne nevidíme, ako je BYD, Zeekr, Xiaomi alebo NIO. A musím uznať, že dizajnovo sú veľmi podarené. Mesto Hangzhou je ekonomicky veľmi silné, no auto tu vlastní len vyššia vrstva. Teraz som tu pri takejto rušnej ceste a počúvajte to ticho. Tu je drvivá väčšina, je tu elektroaut, elektroautobusy, jednoducho skútre, ktoré sú elektrické a tu skoro nič není počuť, to je úplne mega. No a jednoducho aj mesto samozrejme podporuje tu tie elektrovozidlá, elektroskútre, no a dá sa povedať, že ja za celý čas, čo som tu, tak som nenašiel skoro žiadny spaľovací skúter, všetko je tu elektroskútre, tu sú. No a keď svojím spôsobom povieme, že zase v Európe nemáme skoro žiadne elektroskútre, skoro všetko sú spaľovacie, tak si iba tak povedia, že to je dobrý old school, tuto už naozaj to všetko nahradzuje práve tá elektrika. No a nie je tu žiadny smrad z tých aut a je to tu naozaj tiché. Tak to je prekvapenie pre mňa. My sme dorazili do novej budovy centrály CF Moto, ktorá je tu postavená od roku 2020. Nachádza sa tu celá administratíva, múzeum so všetkými vyrábanými motocyklami, ako aj elektrická divízia Zeehol. Ale my sme tu hlavne kvôli dílerskej prezentácii. Tak my sme už v centrále CF Moto a takto pekne nás privítali už priamo tuto v lobby na recepcii v celej budove. Takže už nás vedia. Úvodné slovo si zobral Charles Nee, riaditeľ predaja, potom Frank Liu, čo je sales manager pre Európu a svoje plány prezentoval aj Eduard Šlampa, riaditeľ importéra pre Slovensko a Česko. S oboma menovanými som urobil aj rozhovor, ktorý nájdeš na konci tohto videa. Potom sme sa presunuli do múzea, kde nemohli chýbať všetky výrobné milníky CF Moto. Tým hlavným bola štvorkolka AVT 500, ktorou sa prvýkrát prezentovali na výstave EICMA v roku 2005 a odvtedy sa začala písať štvorkolková história tejto značky. Mohli sme vidieť aj rôzne koncepty z radu NK, štvorkolky alebo superšporty rady SR. Nachádzali sa tu aj modely, ktoré nie sú dostupné na našom trhu, ako cestovno-turistický model TRG 1250 so 143 koňami, reproduktami JBL a ktorý využíva napríklad aj čínska polícia. Cestovné endurá modelovej rady MT patria medzi najpredávanejšiu kategóriu tejto značky a aj im tu bol venovaný veľký priestor. Pri športových motocykloch nechýbala nová trojvalcová 675 ani motorka jazdca Moto3 Davida Alonza, či dakarský špeciál štvorkolky Seaforce 1000 jazdca Antanasa Kanopkinasa, ktorý bol pri vývoji od samého začiatku. CF Moto okrem iného aj vyvíja vlastné motory, ktoré nájdete v iných značkách, čo je vidieť hlavne pri štvorkolkách. Elektroskútre sú neoddeliteľnou súčasťou Číny. Ich značka Zeehol patrí medzi lídrov na trhu s elektrickými skútrami. A vidieť sme tu mohli aj koncept veľkého elektroskútra s názvom Magnet. Jedného času sa ani Európa nevyhne tomuto elektrickému smeru. Najzaujímavejšou časťou bola sekcia s motocyklami, ktoré sa tu v továrni vyrábajú. Od Dukeov cez Adventure až po crossové motorky alebo značka Husqvarna. Ak sa čudujete, prečo je KTM pod logom KTM R2R, tak v Číne už bola KTM značka zaregistrovaná, preto sa tu predávajú pod značkou KTM Ready to Race. Po obede nasleduje to hlavné, prečo sme sem prišli, a teda návšteva tovární. Ako prvé sme navštívili továreň, kde sa vyrábajú motocykle KTM. Tu sme museli odovzdať mobilné telefóny a nemohli natáčať. Vyrábajú sa tu 790 modelov Duke a Adventure, ako aj crossové KTM-ky a Husqvarny. Okrem iného sa tu kompletujú aj 890. Berieme si mobily a smerujeme do ďalšej budovy, kde sa vyrába len značka CF Moto. My sme teraz pre továrňou CF Moto, no a ideme sa pozrieť donútra, ako sa vyrábajú. Opäť tu narazíme na automatické vozíky, ktoré pravidelne zásobujú jednotlivé miesta výroby, no našu prehliadku začíname pri samotnom ráme, do ktorého sa montuje motor. Na výrobu motora sa ešte o chvíľu pozrieme.
Pracovníci väčšinou pracujú vo dvojici a postupne pridávajú ďalšie a ďalšie komponenty. Dnes sme pri výrobe malého cestovného endura 450 MT. Denne sa tu na jednej smene vyrobí okolo 315 motocyklov. Keď k tomu prirátame štvorkolky, ktoré sa vyrábajú vo vedľajšej hale, tak spolu opustí továreň cez 400 000 vozidiel za rok. Celá továreň sa rozprestiera na 280 000 štvorcových metroch a zamestnáva cez 8 000 ľudí. Pri finalizácii je jedna osoba čisto, ktorá kontroluje kvalitu. Na konci sa každý jeden motocykel ešte otestuje na brzdy, ale aj správne fungovanie motora. Až potom sa zloží do krabice a opúšťa v kontajneroch továreň a putuje do celého sveta. Tu sme teraz v motorárni a tu sa kompletujú všetky motory, či už sú tu štvorkolky, ale aj motorky. No a vlastne tu sa vyfrezujú a potom sa tam všetky súčiastky alebo všetky diely sa dávajú dokopy. CF Moto si motory vyrába sám tu v Hanžone. Ako v každej motorárni je tu poriadny hluk od fréz. Samotný motor sa po poskladaní naštartuje a ešte testuje predtým, ako sa vloží do motocykla alebo štvorkolky. Ak počítač hlási nejakú malú odchýlku, tak sa motor vyraďuje a ide na opravu. Aj tu sa v jednotlivých krokoch motor priebežne kontroluje, čím sa udržuje štandard kvality. CF Moto vyrába motory aj pre iné značky okrem KTM. A to je napríklad francúzsky výrobca štvorkolík Gauss. Tak, v tejto továrni, kde sa vyrábajú štvorkolky, tak už sme tu po záverečnej. Už sme už pomerne neskoro, takže už tu naozaj není žiadny zamestnanec a všetky výrobné linky sú vlastne končené, zastavené a jednoducho čaká na ďalší deň. Vo výrobním štvorkoliek už pred dnešok padla, no mali sme možnosť vidieť jednotlivé kroky kompletizácie od začiatku až po zabalenie a naloženie do kontajnerov, ktoré mieria aj k nám na Slovensko a Česko. V CF Moto sme sa sami presvedčili, že na kontrolu kvality sa tu mimoriadne dbá. No a my sme sa spýtali pár otázok Edy Šlampy, importéra na Slovensko a Česko. Takže ja som si zobral na rozhovor Edu Šlampu, čo je generálny riaditeľ CF Moto pre Česko a Slovensko. No a prvá vec, čo sa tak chcem opýtať, že ako sa vlastne darilo CF Motu za posledný rok? Za rok 2024 my to musíme rozdělit mezi čtyřkolky a motorky, protože jsme v tomhletom případě opravdu značka, která zastupuje zcela dvě odlišné odvětví. I když to má oba řídítka, někdy si to lidi řeknou, že to je jednoduchý, ale ono není, je to každá trošku jiná věc. Jsme ve čtyřkolkách se čtyřkolkama CF Moto Gladiator, dlouhodobý líder na trhu. V Čechách dneska se 70% podílem trhu, na Slovensku s nějakým 55%. Dohromady se naším subbrandem, o kterém určitě se ještě taky řekneme. A co se týče motorek, tak tam musím říct, že tam jsme mimořádně spokojení, hlavně s Českou republikou, kde když se odečtou 125 skútry a 125 motorky, tak jsme druhý po Hondě, což je výborný výsledok. Po vlastně 6 letech na trhu. Na Slovensku je to trošku horší, tam jsme na nějakém 5., 6. místě, ale myslím si, že letošní rok s novýma modelama, který jsme přitáhli hlavně v roce 2024, to byla třeba 450 MT, který je vlastně bestseller v obou zemích, tak si myslím, že bychom mohli atakovat klidně i ty stupně vítězí. Povedzme si pravdu, vlastne na rok 2025 máte trojvalcové motory, 675, či už na H alebo Supersport, to znamená, že to zameranie z toho univerzálnej motorky na cestu a potom zase z tej univerzálnej motorky viacej do toho terénu, tak to máte MTX-ko 800, takže o toho sa asi nádejate, že budú nejaké predajné bestsellery. Určitě navíc oproti loňskému roku, kdy jsme měli de facto jenom 2 novinky, tak letos těch motorkových novinek máme 6. Ať už je to 125, kterou my jsme nikdy ani neměli, takže v segmentu je to vlastně pro nás úplně nová věc. Pak jsou to 450 Bobr, krásná jednomístná mašina, ty zmíněný 6.7 ketky a samozřejmě terénní verze 800 MT, dlouholetýho bestselleru 800 MTX. Poďme teraz k tým štvorkolkám. Tu sa veľmi hovorí o tom, že prichádza, alebo CF Moto prevzalo podiel, alebo lepšie, že kúpilo firmu Gauss, francúzsku firmu. Čo to svojím spôsobom znamená vlastne v Čechách a na Slovensku? Pro zákazníky v Čechách a na Slovensku to zapojit znamená poměrně zásadní věc a to je změna importu, která tady pro značku Gauss byla pár let samozřejmě, protože to byla evropská značka taky, ale po akvizici CF Mota, protože všechny čtyřkolky Gauss se dělaly v CF Motu, tak pro nás samozřejmě jako import CF Mota to bylo trošku kanibalizování a byli jsme z toho trošku nešťastní, i ostatní importy. A logicky teda došlo k tomu, že značka Gauss se opravdu převzala CF Motem jako celek. Takže dneska Gauss máme na starosti my jako journeyman, jakožto líder trhu čtyřkolkového a v tenhle moment to znamená pro zákazníky jednu velkou výhodu. Dostáváme se se značkou Gauss a čtyřkolkama Gauss do segmentu, kde CF Moto neoperovalo. To znamená
kategorii levných, opravdu levnějších čtyřkolek, kategorie 300, 500, kategorie, která nebyla CF Motu v to značku Gladiator, kterou čeká na Slovensku známá, prostě reálná. A povedzme si pravdu, vlastne ako sme sa to aj dozvedeli, to znamená, že tam, kde je CF Moto plus minus na tom trhu, tak prichádza ten Ghost a vlastne CF Moto sa aj posúva do toho prémiovejšieho trošku trhu. To znamená, že chcete dočiahnuť to najprémiovejšieho ovocie od tých zákazníkov. Já si myslím, že z hlediska čísel už tohleto dávno proběhlo, protože tam, kde jsou čísla CF Mota, Visto, market share, o kterém jsme se bavili, tak samozřejmě ty ostatní americké značky vůbec nedosahují. Japonské značky jsou de facto na nule v prodejích v Evropě. A co se týče nějakých technologických věcí a postupů a i modelových řad, tak vlastně v celé východní Asii nemá žádná značka takovýhle drive jako CF Moto. A ano, i v samotné americké značky vnímají jako hlavního konkurenta už léta letoucí CF Moto. Takže máte 3 hráče na globálním trhu, Canon, Polaris a CF Moto, který jede samozřejmě teda neuvěřitelnou rychlostí. Ty si hlavne teda zástupca za Slovensko a Česko. Čo chystáte plus minus teraz pre svojich zákazníkov v 2025 roku? Je tam toho poměrně dost zase. CF Moto je známá značka tím, že předvádí speciálně na výstavě jsme v Miláně vždycky koncept, minimálně jeden, a ono za půl roku už je třeba na trhu, někdy dokonce i dřív. Takže určitě se můžeme těšit na další motorky, které budou mimořádně zajímavé a v tomhle případě věřím, že letos se představí V4, áno, přes 200 koní. Tá bola teda na tej EICME predstavená ako motor, takže osobne som tiež veľmi zvedavý, aký model vyjde z toho. Budeme velmi zvědaví. Dlouhodobě se samozřejmě spekuluje o nějakým vyšším obsahu v rámci joint venture s KTM, kdy 800 bude logicky upgradeovaná nějakým vyšším motorem, bez ohledu na to, co se s KTM děje, neděje, tady to vůbec na to nemá vliv. A určitě můžu slíbit i zákazníkům, že se podíváme i na ten nižší segment. Vy jste tady dneska na jedné motorce jako novináři jezdili, hrozně se vám líbila. Téměř jistě, si myslím, že v roce 26 taky hodíme s výbornou cenovkou a všichni, co tady vlastně byli, se jim hrozně líbila tolik, že jsme se dneska teď čerstvě rozhodli, že ji vlastně budeme vozit. Takže sezóna 26 bude i v tom opačném segmentu. To je u motorek. A už se vzpomínalo dokonce aj o skútroch. Ano, a skútry jsou samozřejmě téma dlouhodobý. Nechám si ještě zatím pro sebe, jak to bude s klasickýma benzínovejma. Elektrický skútry z Jího, celou tu divizi, kterou jsme tady taky dneska viděli, zase si necháme projít hlavou, tam je to trochu složitější s tou elektromobilitou, co si budeme povídat. Češi a Slováci nejsou úplně fanoušci elektromobility, ale ty skútry jsou nádherný, dělá to taky ten designer v Rimini, italský studio designový, takže třeba se podíváme i tímhle směrem. No a další důležitá věc pro nás, jakožto původně hlavně čtyřkolkovou firmu, dneska jsme testovali nový generace čtyřkolek CF Moto i Ghostu, nový tříválcový turbo Buginy, nový elektrický UTVčko, nový UTV Pro Highland, vlastně profesionální velký 6místný UTV tříválcový, takže v tomhle segmentu těch novinek je tolik, že se zákazníci mají opravdu na co těšit. Super, ďakujem veľmi pekne a držím vám palce. Není vôbec za co, ďakujem. Moja otázka je, aké sú vaše plány na najbližšie roky, čo sa týka CF Moto v rámci štvorkoliek a rovnako tak aj značky Ghost? Okay, for Czech Republic and Slovakia, our target is that CF Moto keeps number 1 and Ghost will be number 2 in the market. And for CF Moto globally, our target is that we need to sell 200 million off-road vehicle by 2028. This is our target. Pred pár mesiacmi ste odkúpili francúzsku značku štvorkoliek Ghost a zároveň ste ohlásili, že štvorkolky CF Moto sa posúvajú do prémiového segmenta. Prečo ste urobili takýto krok? Yeah, these days, CF Moto is competing with the Polaris and the Canon, these premium brands. And also, CF Moto is competing with the Linhai, Segway, Audis, these cheap Chinese brands. It's very difficult to use one brand to compete with both the premium brands and also the low brands. So, this is the reason why we introduced Ghost to the market. We need to use CF Moto to compete with the premium brands like Polaris and Canon, and also we need to use Ghost to compete with other Chinese cheap brands. This is the reason why we introduced Ghost. And also, how we make CF Moto premium brand and how we make Ghost competing with other Chinese brands. For CF Moto, our plan is that CF Moto should have great power, high performance, innovation and technology, and also electrification and connectivity. But for Ghost, we focus more on reliable, durable, rugged,
and specialized. So this is the plan. For same model, for the following years, we will have many, many new products available in the market, like the all new platform C series for ATVs. This is much, much better than the current generation products. And also, we have high performance side-by-side vehicles like U10 Pro available in the market now, and also the Z10 Turbo version, 143 horsepower and 210 horsepower side-by-side. And also for UTV, we are also planning many new products, and they will be presented to the market very soon. And for Ghost, we will have Ghost 300 for entry-level ATV, and also Ghost 500, the best-selling models in Europe, and the Ghost 650, the middle-level displacement, and also Ghost 1000, the big displacement. So Ghost will also have full lineup in the market. With this kind of gifts presented to end users, we believe that we will compete with all other Chinese brands